Ya, keluhan kami daripada guide ini adalah satu, cuma kami harapkan kepada ekowisata segera pulih dan untuk ekoturism akan datang kembali untuk melihat flora dan fauna. Itu aja, Pak. Hi guys, I'm guiding in Ketambe. I'm Said Ketambe. So if you want to come again to Ketambe, want to do traveling to Ketambe, please come because the COVID-19 is already gone. We don't have more COVID-19. Don't worry about COVID-19. If you have the time, if you have long is traveling to Indonesia, please Sumatra guiding Ketambe. You come again to Ketambe to trekking and rafting we have in Ketambe for you. Then orangutan also, he love you and then he miss you. Please to come again to Ketambe. Bang, ini saya kenal Yuleng. Woi, saya kenal dari Pegali mana sih, Pak? Guys, this tree, we have a big tree, parasite tree. It's parasite, the name in Bahasa you say like rambut tree, in English you say like a ficus tree. This ficus tree is already 100 years, example like 300 years is old. Then we grow the tree here. Also we have in Ketambe Wisata. Maybe you want to see more bigger like how you call it, like 1,000 years or as old than tree. Maybe you want to come to site of national park. It's from here to like 3 days jungle trek.
If you want to do jungle trek with me or with all guide in Ketambe, I can give you discount about the price. Don't worry about this because now it's COVID-19. No tourists come to Ketambe anymore. I don't know why. Maybe it's like COVID-19. Yeah. Maybe you come more because COVID-19 is already gone. But this tree, the orangutan love this fruit. The tree. The fruit is favorite fruit for the orangutan. But now the no food season. After leaf pull down, and then it comes fruit, and orangutan come to eat this fruit. Okay, thank you. Sekarang kan sudah ada wacana mereka ada perdagangan dan pencucian. Ya. Akan lapangan jadi kerja untuk hancur, akan musnah kayu agak musnah. Cuma bisa kan kalau untuk selain bangun rumah pohon, untuk guiding untuk guide istilahnya bawa tamu istilahnya nggak usah lagi dia tidur di tanah atau pakai apa kan tambah kan. Tapi kalau untuk selain bangun wisma jangan, percayalah. Apalagi bangun selain setapak jangan pakai guide lagi. Nah sekarang saya mau juga apabila daripada gesos semua gesos yang ada di Ketambe jangan pernah boleh biarkan masuk ke hutan sendirian tanpa guide. Kalau di Bukit Lawang kena denda. Di Ketambe belum ada itu. Dia kena kaitnya dia. Bulletnya kena denda. Oh ada denda. Kalau di Bukit Lawang kena 50 euro. 50 euro itu 750 ribu. 1 euro. Enggak, 750 ribu. Itu tadi kira-kira 50. Uang Indonesia-nya 750 ribu. Denda. Kenapa? Itu membahayakan untuk guide, membahayakan untuk dia sendiri. Oke, dia dekat di hutan, batok sama ular. Kenapa dia sana nanti kasusnya pembunuhan. Iya, tiba-tiba pembunuhan rupanya. Jatuhin kayu nanti hutan dia. Jatuhnya dia pembunuhan guide kan itu seret. Kan itu. Ya itu yang kita jaga. Itu yang kita jaga maupun dari pihak lokal, guide lokal maupun turis. Saya harap akan ke depan carilah pemandu karena udah ada pemandu yang ada di Ketambe. Jadi lebih istilahnya aman dan nyaman. Bukan yang kita istilahnya tak apa-apa yang kita inginkan. Kita maunya ekowisata ini akan untuk generasi kita tuh akan berlanjut. Bukan hanya untuk kita. Kita ini mana udah umur sekian. Anak cucu kita ini yang paling kita apain lagi. Kita perpanjangkan. Jungle trek in the Ketambe. Hey, see the monkey, see the bird, see orangutan. Hey, walking in jungle, swimming together, eating together, swimming together. Hey, jungle trek in the Ketambe. Hey, see the monkey, see the bird, see orangutan. Hey. Okay, right. Oke, thank you. You're welcome. Thank you.